araza asiga urugo rwiwe arakonkoba akazi no muri Afurika ahitira i Kigali. Amara guhitira i Kigali ahitwa i Kanombe, reka mbabukanye umugabo n'umugore baragiye ngo bari inyama bafasha ngo utubiya baranyoye. Wa mugabo gahunda yiwe kwari kumwica. Uriya mugabo tuyi Kanombe w'umunyamurenge bwa gahunda yari ko guhita bamwuriza imodoka niyo baramutahana. Amara kumutahana niwiwe nyamugabo uvuye Amerika Ohio asigaranye n'umugore wiwe. Barayaho banywa burakeye. Saa 3 za mu gitondo ngo umugabo yumva ko asa n'uzutse. Ahamagaye ngo umugore ati se uri hehe? None we wampuye mu rugo turajana uransiga. Umugore we hehe? Ku mazi Gisenyi. Bamaraniye inga ryose. None ukibaza umugabo utwara umugore w'abandi akamukura mu rugo akamusohokana akamumaraniye inga uko iba si ukumusenyera. Tuhuje nkwifurije igitondo ciza wowe bukeye ndetse nawe bugorobye. Nkwifurije umugoroba mwiza bivanye naho uherereye. Ngo amahoro y'Imana akomeze abana muri gahunda zawe zose urimo. Turamukije abantu bose bumva bano rurimi aho muherereye hose. Ngo Imana ikomeze bishimire kandi Imana ikomeze ibarinde. Turamukije abantu bari iwacu ruguru mu matongo y'abasekuruza mu bibanza by'abase aho muherereye hose. Imana ikomeze bishimire kandi Imana ikomeze ibarinde. Turamukije umuryango wa M23 aho muri hose, abayoboke baho, abafana baho, abayikunda bose turabasuhuje. Ngo Imana ikomeze ibishimire kandi Imana ikomeze ibarinde. Turamukije abanyaziya, abanyafrika, abanyaburayi n'abanyamerika aho muherereye hose. Imana ikomeze ibishimire kandi Imana ikomeze ibarinde. Twihanganishije abantu babuza babo, abagize ibyago mwihangane. Imana itanga ihumure iribahereze, hanyuma mukomere kandi muhumurike mwumve ko mutari mwenyine. Twihanganishije kandi abarwayi, bafite abarwayi mu bitaro mwihangane. Imana igira ikintu ikora kugira ngo aho hantu muhave, kubera ko kurwara birababaza ndetse no kurwaza nabyo bikababaza cyane. Ejo nabonye impanuka ngira ubwoba ukuntu umuntu yari kuri moto ahetse bahekanye ari babiri. Mbona ukuntu imodoka ibakubise ndavuga nti ubu buzima taco burico. Uhumeka shima Imana kubera ko ubuzima ni buto pe. Uwirata zirate Kristo. Naho kwirata ngo ufite ubuzima bwiza ngo ufite ibyamirenge, ngo ubayeho neza, ngo ufite ibintu byinshi, ngo ufite umuryango ukize. Ewane ubuzima ntakigenda. Ubuzima ni nk'ururabo rutoha mu gitondo nimugoroba rukuma. Niyo formule y'ubuzima. Uwirata yirate Kristo. By'umwihariko dusuhuje abakunzi bacu, abadukandiyeho, abanyamuryango, abadukunda batatuzi, abaduha ibitekerezo batatuzi, abatugira inama batatuzi. Turabashimiye cyane ngo mwarakoze kuza kwifatanya natwe kandi mwarakoze kuza gushigikira iri kanisa nivuga ubutumwa ryaho. Imana ibaheze umugisha. Abantu bo muri Afurika iwacu by'umwihariko bari muri Kenya turabasuhuje cyane. Ko turasatira kabeho ko muri Kenya, ariko kubera kukamenyera dusigaye tumenya ukuntu twipanga, tukamenya ngo aya mezi turaba turi muri weda imeze gutya, twambaye ibishushe, twambaye ubuntu burekuye kubera klima y'ahangaha ukuntu ibimeze. Natwe twayigiye umuti. Banyirawe nibuze usanga ukamusanga kuzuba ko baranywa ibyayi, kuzuba ko baranywa ibikoma. Kwibaza aba bantu bakoze mu buhe bwoko? Kandi twega twaramenyereye ko mu mbeho byibuza aribwo tunywa ibyayi kugira ngo nyine umubiri ushuhe, ariko ibo ntibagira igihe cy'icyayi. Kuzuba mu mbeho hehe baba bakenye. Yemwe turabakunda kubera ko mwadukunze, turabakunda cyane kubera ko mwadukandiyeho. Iyo umuntu akora akazi akabona nta musaruro aza akareka. Iyo umuntu ahinga umurima akabona uri kurumba sezo ya mbere ya kabiri, aza ahindura ibyo ahinga. Naho byanga wa murima akavuga ngo uyu murima nyine nta nuko nyine wa murima nyine ntiwera ukawureka.
natwe rero iyo dukora bino bintu nimwe tuba turi kubikorera, ndi kuvuga aho bireba, nimwe tuba turi kubikorera, kandi ndahamya ko ibiganiro byacu hari abantu biza biruhura mu mutwe, hari abantu biza bituma nyine baseka, hari abishima, hari ababikunda. Nagiye mbona komanteri abantu bamwe bavuga ati kuva abanyamurenge batangira kuja kuri za social media sinkireba abandi bantu, sigaye numva narushe nkaja kubareba karuhura umutwe, ngaseka, nkishima, nkagubwa neza. Umwanya munini twari twarawutaye ku bandi bantu nyine bo hirya, ariko aho abacu babimenyeye nabo bakaduha amakuru yo mu muhana, amakuru yo mu karere, amakuru ya hehe, bla 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 bla, sigaye mbakunda kandi sigaye mbareba cyane, nyine biranduhura. Iyo rero warushe, ufite stress, utameze neza, rimwe nyine uzuja kuri mutandao ukumva ibiganiro, ugaseka, ukibagirwa udustress urimo, kumva indirimbo ukaruhuka. Dufite abaririmbyi b'abanyamurenge baririmba neza, dufite za ministeri ziririmba neza, dufite abatubaza bavuga amakuru neza. Ukeneye guseka urabumva, ukeneye kugira abakomedi barahari, yewe mbese uruganda rwose twararucakiye. Ibyo woburira muri abo bantu nkubwiye uko nyine nturi wabo, uzugenda nyine ushakire ahawe. Amakuru yo ni menshi, byagiye bivuga bari byinshi, byinshi abari ibinyoma, ibindi abari ukuri, ibindi bari biri aho ngaho nyine. Nimba twobuzita ngo nukugira gute, sinzi ko nobyita, ariko icyo tubakundira nuko murobanura ibyo mwumva, mukumva ibi making sense, n'ibitayi making mukabyihorera. Tugira abantu bakuru, iyo turi kuvuga bino bintu tuba tuzi ko turi kugira abantu bakuru batwumva, abaturusha ubwenge, ababidutanzemo, ababizi kuturusha. Niyo mpamvu rero tutabivuga nk'abari kubwira abana batangiye kwiga kugenda cyangwa se batangiye kwiga kuvuga, tubibwira abantu bakuru. Abari ku rugamba turabasuhuje kandi turabifuriza intsinzi, Imana ikomeze ibarinde n'ukuri. Hariya hantu aho twebwe tuza twita ikuzimu, niho abasirikare baza bita mu rugo. Abasirikare n'abantu bakunda nyine kwitanga, kitanga pe, akigomwa, agasiga ubuzima bwiza yararimo, agasiga life imeze gute, akigomwa. Ariko reka mbanze tambutse kano ka message ntarakibagirwa. Nugira amahirwe cyangwa se ukagira Imana, ibyo ukora byaba kuririmba, byaba komedi, byaba mushene nkizi zacu, ugakundwa, ukagira amahirwe ugakundwa, uzabikoresha neza. Ico mbivuga niki, uzavugiremo bene wanyu igihe bakeneye ubuvugizi, cyangwa se igihe message bo tugira abavugizi. Simvuze ngo ni igize umuvugizi, ndumuvugizi w'iri kanisa, ariko tugira abavugizi. Iyo nk'umuntu ufite izina abona ibintu biri kwangirika mu bwoko bwabo, akamasa naho bitamureba, akamasa naho atari kubibona, akamasa naho nyine ibyo bihabiba ni iby'abanyayirani n'abanyayisiraheli, si iby'abanyamurenge. Nta contribution yanje ikenewe. Kandi nyamara wibuke ko ba bantu utari gutangira ka message nibo bakugize uwuriwe. Hari impamvu mvuze bino bintu. Bakugize uwuriwe, baguhaye izo sub, baguha izo views, ukabona ayo madolari, ariko iwacu inka ko ziraraswa, za drone ko ziraraswa, abasaza bari kuraswa, abana b'impinja bari kuraswa, abagore bari gufatwa ku ngufu. Ufite platform nziza pe, ariko nta kantu nakamwe postinze byibuza kugaragaza ko uri kumwe nabo cyangwa se wabaranye nabo, ugasinya naho bitakureba. Iyo message rero mpanyibwira kandi ndizera ko ari buyumve, iri bumugereho. Iciza ngo iteye ibuye ngo mu bibwana gitatse, ngo niwe nico kibwana ibere riba ryafashe. Ariko birababaje, biranagayitse kuba ufite platform nziza, uri umunyamurenge bene wanyu bari kwicwa, ugaceceka ntubivuge, cyangwa se ntunabipostinga uvuga ati bwoko bwacu muhumura imbere ni heza, turi kumwe namwe muri ibi bihe. Byibuza ko ka message ko tuma tuvuga ngo wow, wa musare wacu, wa wundi abanyamurenge bagize uwo ari we, ari kumwe nabo. Hakaba n'abandi bantu rwose bamara kubaka akazina, akumva ko atari proud y'ubwoko bwabo, akumva ko ubwoko bwabo nyine n'iki gisebe kwitwa ngo ndi umunyamurenge, ntabyishimire, ntabe proud yabyo. Ndagira nkwibutse ko uri we,
igisekuruza cyawe cyose n'abazagukomokaho babaye bose, nushaka uzoshaka n'abazungu, abanyamahanga, abahehe, ariko uri umunyamurenge. Byibuza mu bitero biri kuba iwacu, mu bwicanyi buri kuba iwacu, garagaza ko turi kumwe. Seko sawa, ako ni akantu kari gaciyeho gatoya, kari ngombwa kukavuga, kuko ubu nyine ibihe turimo si byo gukomerekezanya, ni ibihe byo komorana ibisebe, tugafatikanya. Aho mugenzi wanje aguye nkamubyutsa, aho mugenzi wanje yananiwe afite inyota nkamuha amazi, ariko si uko bimeze. Nabonye inkuru ejo bundi yambabaje mu Bugande, umwana w'imyaka 15 gutya, biyishe kandi umunyamurenge, baramwishe bamubate mu kuguru n'igihimba. Mana nyagasani, ubugome nk'ubu, amakuru akamazunguruka akagaruka, point d'interrogation. Ibyo ngibyo si bitindaho, ubivuze ga yabaye ikibazo, ubikoze ni igisubizo, ntavugwa, ntiyamaganwa, ntahabwa akato. Kwica umwana w'imyaka 16 umuhora iki? Nta na kimwe, nta mpamvu. Gusa niba abandi nyine baba banga ibyiza by'abandi, niba abandi baba banga ko abantu, ibaze kubona umuntu aseka bikagutera ikibazo. Umuntu agaseka pe, ukaba wumvugize urumeza muri wowe, ukaba wumva muri wowe Satani arazamutse kubera ko aseka gusa. Ariko yarira, wow, this is my success. Nshuti yanje, icyo ubiba nicyo uzasarura. Ibi mbivuze mbivuganya agahinda kuko birababaje cyane, ariko siyo makuru yaranzanye. Uriya mwana yarambabaje cyane ku rwego rwo hejuru. Byarazungurutse, birahwihwiswa, bigaruka. Urwango n'urwige mu mitima, kwanga mwene wanyu bigufasha mihenyuko. Ibyiza uwo mwana yabonaga uramwishe tuzobibona. Iterambere ryiwe yewe nta n'isambu munasangiye, mbese icyo yakonsomaga tibazokiguha, ariko gusuka mumva ngo ugomba kurimbura ubuzima bw'umwana, ubuzima bw'umusaza, ubuzima bw'umukecuru. Hari ibintu bimwe biba biteye nk'ubwoba, kubona umuntu w'imyaka 80 kuramwica ngo bikumarire iki? Mureke ubusaza bumwicire pe, ureke n'ayo maraso no kwirirwa akujaho. Ubusaza buramwicira, usibye ko buri wese agira ikizamwica kandi agira n'umunsi wiwe. Aya makuru siyo yaranzanye na bukeya, n'akantu gusa kari gaciyemo kugira ngo mbanze mbabwire ko abagize ibyago n'abari mu byago jewe turi kumwe 100%, twifatikanyije namwe. Ariko iyo siyo nkuru nari mbazaniye. Ni byiza kubanza gucisha utuntu kutwo ngutwo, wenda n'undi ufite umutima wo guhemuka, wo kugirira mugenzi we nabi, umva ibyakorewe byose mu rwihisho biza bija kumugaragara. Nta cagiye mu rwihisho na kimwe kitaza kija kumugaragara. N'abarara bagenda baroga baza bamenyekana, kandi akamuzuka nka saa 7 akagenda agakora shuguri ziwe, agacuragura, akabuza abantu amahoro, ariko mu gitondo twabimenya. Ase mukeka ko tubibwirwa nabandi? Babandi mukorana babivuga, barya mukorane bavuga ati runaka ni kabica, kandi nawe ari we, ariko akatubwira ukuntu wori kabica. Satani yaramanutse aza mu isi ashaka ubuyobozi, abazayobora. Erega ntago azayifuza gusha wenyine, azakana ngo byibuze azashana na kimwe caka ngaye cisi, kuko gana abantu yishimye hari yari ntanezerewe. Niyo mpamvu rero namwe mugomba kumukorera kugira ngo nyine muzashane. Ya mengi yapa dunia. Hari inkuru rero nakiriye y'umugabo uturutse muri Amerika ngo Ohio, wa Munyakagara. Araza asiga urugo rwiwe arakonkoba akazi no muri Afurika, ahitira i Kigali. Amara guhitira i Kigali ahitwa i Kanombe, reka mpavuge, ahasura umushuti we ngo umukorege we biganye, n'umugabo ufite abana 3. Aramusura, ariko wasuwe iwe ntiyarazi ko uwamusuye yapoteye
cyangwa se yayobye, aramusura, akaba ari wa muntu ugomba kuvuga ibintu bya politiki avuga ngo ewe abanyakagara njyewe simbakunda, ni nko kubwira uje kukwica ati njyewe sinkunda bariya kandi ari wowe aziyeho. Baraganira i Kanombe, baraganira, bari kuganira ati reka dusohoke rero, kandi umwege mu Rwanda abantu bose bagira abakozi, ngira ngo hafi ya bose bagira abakozi. Ati reka dusohokane na famiye yawe, abana murabasigira umukozi nyine, dusohoke tugende dusangire tuganire. Ntazi ko ari yaduyi ahaya yiyegereza, kandi abantu nk'ibintu bizabakoraho, mugenda muvuga bizabakoraho. Umuntu ntuzi kimugenza, tuzi intego yatumye gusura, kuriya muropoka gusa ngo bariya ngo jewe ngo itonde banza ugane n'umuntu uje ibitekerezo byiwe, umwumve nyine. Hamwe kwifata ni byiza no kumenya amagambo uvuga ni byiza. Asohokanye umugabo n'umugore, baragiye ngo bari inyama, bafasha ngo utubiya baranyoye. Wa mugabo gahunda yiwe kwari kumwica, uriya mugabo turi Kanombe w'umunyamurenge, kandi gahunda yari kumwica. Umukorege waje muri Afurika, gahunda yari kumugira nabi kubera ko batumva kimwe nyine amashaka yabo. Umwe avuga n'abakagara, undi n'akagara, uwaye akabwira aramucumbikiye nyine. Ni mushuti iyo bari kumwe, aramwizeye, karamuzana yo gatakanywa, akazana juice akanywa, ibiki n'ibiki, yamara akavuga ibintu nk'ibyo ngibyo yuko atabakunda, atazi ko ari kubwira umwanzi. Wa mugabo arabasohokanye, barariye, barakonsomye, barangiza ati n'inzoga barazifata, niyo makuru bampaye, inzoga barazinywa, bamare kuzinywa amutipe baramuvangira, bashaka ngo atubwenge nyine bamugire nabi. Nikibabaje umugore sinzi isi yararimo, sinzi kirere arimo n'abandi bari yatwawe, ariko nawe ngo barasangiye, niyo makuru hari dufite atari umukungu. Barasangira, amare gusangira, umugabo aramusindisha, biranga, bashaka nko kumugira nabi, babura inzira, niko guhita bamwuriza imodoka, niyo baramutahana. Amare kumutahana niwiwe, nyamugabo uvuye Amerika Ohio, asigaranye n'umugore wiwe. Barayaho banywa burakeye, saa 3 za mu gitondo, ngo umugabo yumva ko asa n'uzutse, ahamagaye ngo umugore ati se uri hehe? None we wankuye mu rugo, turajana uransiga uze kuntora? Waraye mu kabari? Ati niho naraye harya wansize. Tiwega watashe wazimye kare, sinzi ibyo warurimo, ariko ngo bamuvangiye cyane, urumva arimo n'ubugome, si urukundo, si umutima mwiza. Zino nshuti mugendana, zino nshuti musangira, nibo bantu bazakugirira nabi. Umutipe agize gutya, umugabo w'abana 3 arakonkobotsa, asubiye hahandi aho bari nijoro, asanga nta muntu uhari. Naho mu diaspora yajanye umugore we hehe? Ku mazi Gisenyi, bamaraniye inga ryose. Noneho ukibaza, umugabo utwara umugore w'abandi akamukura mu rugo, akamusohokana, akamumaraniye inga, uko iba si ukumusenyera? Tuvuge ko iryo yinga barimaze gusa bicaye, tuvuge ko iryo yinga barimaze umwe ari mu nzu y'undi ari mu yindi. Wapi aho ngaho harimo intege nke cyane, no gukora icyaha wakigambire, mbese niko kumuhima, kuvuga ati n'ubundi uyu nguyu cyamaciwe n'icyanti bivuga kimwe, reka muhemukire. Ibintu bimwe biza biba, abantu bakabivuga bakavuga ngo izo ngibyo ntibari ngombwa kubivuga, kubera ko umva ko atari ngombwa ko tubivuga, kandi byarabaye amakuru ahari, atari inkuru tutaraguye gusa ngo duhimbe. Ntago ari ya nkuru tugenda ngo kwicukiro ngo toraguye amashashi babasazi, ngo toraguye ikingura bizanye ngo bihaye abantu. Oya, abantu bari Kanombe ndi kuvuga iyi nkuru murayizi pe ko byabaye, bimare ko binateza n'umwuka mubi. Umugore afite nyina hano muri Kenya, haranasakuje, barapangwa ko anaza ahangaha. Umugabo nibwo baje kumenya amakuru yuko ari akagara, yaje gusura mushuti we, asanga we nitwirwaneho, asanga n'abantu babiri batandukanye,
umwe imyumvire yiwe ntihwe n'iyundi, aravuga ngo reka nanje ngerageze kubabaze mu buryo bumwe n'ubundi. Dore ko ngo abanyatugara benshi ngo abagore barabataye kubera nyine imyumvire yabo icafuye, nyine imyumvire yabo iriya muzi bazabavuga namwe. Aravuga ati none se nje ngo bagusenya nje nyine, reka nanje mbigire gutya, nimumarana iryo yinga naramusohokanye nawe ntuzomwakira nk'umugore wawe, bizozana umwuka mubi, kandi gahunda yanje ni ugutandukana. Nico cifuzo canje, muzatandukana. Biragenda birasakuza pe, ariko nyine hari ikintu abagore bakora kimwe ukabona ntibyiyubashe, ukabona nta busirimu burimo pe. Ntabwo uva mu rugo iwawe ngo ujane undi mugabo marane yinga, ntimunaziranye, wowe ntimwaniganye kwanza, kiganye n'umugabo wawe niwe baziranye, ariko wowe gusa kubera ubuyobe, kubera gusa satani yabajemo. Ariko mutekereza ko bano bantu babakunda, bano bantu nyine bababwira ngo bakabaresha gutya ati tugende dusohoke, mutekereza ko babakunda? Oya, hari igihe banabibakora bakavuga ati n'abazasenya nyine, nawe azagira umwuka mubi, bazabana n'umugabo nabi batabanye. Bibaza umugore w'abana 3 gutwarwa n'umudiyasipora akamujana ku mazi bakamara 10 aramusindisha gusa, yasize umugabo atarwaye. So kuvuga ngo ntibana abana barabana, umugabo w'imfura barakuzusoma ku gacupa nyine kuko babitubwiye. Ibyo rero mbivugiye iki? Hari inshuti zimwe mugomba kwirinda, hari abantu bamwe mugomba kugendera kure, hari abantu nyine bamwe b'imungu baza mu buzima bw'abandi bakene nyine guharibisha ibintu byari bimeze neza, kavuga ngo reka ngende byibuza ngerageza kuno kwezi teze ikibazo mu rugo rwiwe, teze umwuka nyine mu rugo rwiwe. Ariko we ni gute umuntu agushikaho uwo munsi ukamutangira kumubwira amakuru yose? Uzi gute ko batamugutumyeho? Uzi gute ko atari maneko bakohereje kubera wenda ibikorwa byawe byiza, kubera wenda kuba uziranye n'abantu neza, ubanye n'abantu neza, ukamba gusuvuga ngo ngo twariganye, ngo twarabanye, ngo twaraturanye? Wapi! Bibiliya nimba izivuga ngo wizera umwana w'umuntu avumwe, wowe ukora mwizera, how come mwizera? Umuntu ni mugari, umuntu ejo murahura mugaseka, ejo mugahura akakubwirira nabi. Niyo mpamvu nyine wa muri bizavuze ngo inshuti zo mwisi ntakigenda. Biragoye kubona inshuti nyashuti, biragoye. Ariko hari n'abantu b'imfura batohemuka barahari, hakaba n'abandi baza batumwa, genda ari amahoro uyateze umuborogo, genda uriya mutekano uteze umwiryane, genda kuriya kugubwa neza ugutezemo amarira gusa. Birababaje. Umugore isuzume, nawe mugabo isuzume, umusore nawe mukobwa isuzume. Izo nshuti zawe ntibazigutumyeho? Izo nshuti mugendana ntacu zigushakaho? Nta makuru zigukeneyeho agushwanisha n'uwo mubana cyangwa se n'undi inshuti yawe wenda? Sha biragayitse pe, biragayitse ko umuntu yakwizera undi ngo yamumwimariramo amubwira utuntu twiwe twose. Biragayitse. Menya ibyo uvuga, umenye uri kubibwira. Hari inkuru itari ngombwa gusharinga n'umuntu nyine uri aho ngaho muhuye ejo, hari amakuru atari ngombwa kumubwira, hari amabanga atari ngombwa kumugishamo inama. Ewane bigumane. Umuntu muhuye ejo kera ko ramumubwira amakuru yawe yose? We chunga sana mdomo, ngo ururimi ni akantu gato, ngo reka amagambo azakavamo ngo yo kongeza isi yose. Irani ko barayirasa kubera Trump yavuze gusa ngo ni ibyihebe mu barasa. Nuko ndabakunda cyane, kandi mwe mukomeje kudushigikira ndabibona, mwe mukomeje kudukandiraho ndabibona. Wigenzure nigenzure, umenye inshuti, umenye n'ukwinjirira atari inshuti, umenye ugomba kwizera n'utagomba kwizera. Ngo urumva ngo ngiye kubwira ibintu ngo bimbikire, wabyibikiye? Uko ikintu unaniwe kwibikira je ndakikubikira kweli? Wapi! Kila mtu na mzigo wake. Reka tubabwire ngo Imana ikomeze barinde kandi Imana ikomeze bishimire. Ibihe byiza, turabakunda cyane, mwakoze kubana natwe.
amahoro mu mutima n'amafaranga mikofi ibiganiro byacu nakagaruka ciao ciao bye bye